hvala od srca da znate, svima hvala od srca da znate. Vrba Story kanal koji prate, Vrba Story kanal koji prate. Dobar dan, dobro došli na Vrba Story. Nalazimo se u Crkvicama. Ko recimo za sezonu možeš nekog bilja, kad sve skupa saberiš? Ja i sin, evo, dan beremo, uzmemo po 350 maraka. 350 maraka dan? Ja sam ti sad njegovog dedu stavio nasanke, vamo gore imao on štalu i polagao kravama. Ja? I odgara, hajde rekao sjedi sa mnom šerife nasanke, na one drvene velike. Ja, sa I natovari drva na njiha. Ručnice? Ja, ručnice. A ručnice, ja. I na njiha, i mi smo ti odgara sjeli ovdana i mi smo ti se popili na onu štalu kad smo se zaleteli sa sankama. Onu Adamo snimi nju tamo, ode mučala. Čije Čuko će Luis? Neće, čije uvi? Fikri. I eto od 5 krava. Četiri muzem. Ja, ima jedna tele. Opet se nešto može i zaraditi. Soberi se, zaradi se jedno. Šta je bolje, bilje ili... Ma najbolje bilje kad ono rodi. Ja. To je najčista aparat, ne treba ti ništa, ni kosit, ni kupit. Aha. To si ubro si, ovo je sve resto. Šta je ovo, kakva je ovo čuprija? Samo priđi radi. Nemoj vam bježi, jedan po jedan će lilnit. Ovdje rade vam priđe pune tačke drva. Kako je ovo selo, ljudi, zanimljivo. Jeste, ono je pravo. Izgusnuto je dosta. Pa još dok nije oselilo ovo. Ja. Pa ti svaku večer si imao di otići na sjelo. Ja što je iskuće, sve u papučama. Papučama moraš. Nanage, papuć. Svugdje. A ima istad, mi dojemo bolan. Gore sniji čekati ovoća ti. Znači ćemo budu, ima dovoljno oca. Ovdje se možemo vratiti ovdje gore. Vratit ćemo se opet krug. Vernesa, dolazi li tebi na prelose? Pa slabo. Što? Slabo. Samo dok mu se mjesto osuši. Pišpila igrate, jel, karti? Premija, pišpila. Kada sam se ti sjetio mjesto sa pojem. Osušilo se. Kada sam ja mjesto. Evo ovoga snimi. Vidite toga. Ovo ti je najžešći ovčar i najviše ovaca ima. Dobar dan, gospodine. Dobro večer. Kako ste, je li on najstariji stanovnik? Kako je? Dobro jeste vi, kako se zovete? Šijak Rifet. Rifete, koja je godina? 75. A, Rifete, još mlad. Po snazi sam još. Šta radiš ti, Rifete? Svašta. Jes penziji? Jesam. Koja je penzija, bosanska? Ma bosanska ova, braća. Gdje je se zaradila penzija? Radila se u Rudniku, u Gračanici, u Smrčavicima, u Radovanu. Rifete, kako te nije mujo sa sobom? Vi ste tu negdje, jeli? Stariji sam ja od nja Kako spije. nisi sa mujom, jer najbolje je bilo biti šumar? Radili smo mi zajedno. Ja? U Rudniku. Ja sam otišao onda u vojsku kad smo se zaposlili. Jeste, on je bio mlađi i on od mene puno. Rifete, držiš ti šta je vana? Držim svega. Šta imaš? I ovce, i krave, i svašta. Još možete u tih? Jesam, ja držim i obavljam. Imam ja sinove, imaju. I čuvam ja ljet sa zimi slavijem. Ja? Ljeti čuvaš ovce? Jesam, čoban sam stalno. Stalno sam čoban. Pa kako, sa zdravljem, dobro, jel? Dobro sam, hvala Bogu. Da nisam dobro, ne bi mogao čuvat. Kako gledaš ovo danas, Rifete, neće niko da čuva, ni ovce, ne možeš naći ništa. Pa da ti kažem, znaš ti kako? Vidio si kad trn tek poje, što se oštri, tako si čoban, ako se ne izmalena naoštrio i krenuo, ne mere čuvat. Sve to djetinjstvo s koljena na koljeno. Ne mere to svak, to nije svačiji. Nije svaki, ne mora svaki ni čoban biti. Sve je to rođeno i da ti kažem upućeno od djetinjstva, starosti, djedovina, tako su čuvali. I tako sam i ja nastavio. Je li otac i djedi imali? Sve su to, ja kad se uznuo, ovdje su bile. Kad mi je bilo 5 godina čuvao sam, janjaca. I danas i onda sam napuštio ovce, pa sam otišao onda na posao, pa sam zaradio penziju, pa i opet ovce. Opet se vratio na ovce. I opet, to je, čuješ, to je meni se unišlo u krv. Ušlo u krv ljubav prema ovcama. Jeste, unišlo mi u krv. Koliko imaš danas ovaca? Ima dosta, ima lipo, ima dosta kamara, fina. Imam, držao sam. Evo ti moje stanje, evo ti voda. Evo vidim, ni nova kuća sve. Jeste,
Evo ti ga. Eto ti, jaj. Ko je ovo? To mi je nevista. A nevista, čuj. Odakle je nevista? Ajde i ti nevista, odi ovamo. Imam još jednu. Imam. Što si ti nju čeka, dodi ti malo. Odi ovamo. Odi, nemoj da... Odoše se njih dvoje dogovori šta će pričati. Koji? Kako sa nevistama? Dobro sam s nevistama što se tiče, ja sam zadovoljan. Slušaju one mene. One su i sa mnom. Aha, a s tobom živi? Sve sa mnom. Svaka čast. Eto, pa nisam ja slab. Odakle su neve? Ova mi je izrostovan jedna jajca ima. Odakle iz Senina. Odakle iz Senina. Iz Bešpelja su one tamo. Zato se njih dvije slažu, jel? Ko? Maslar, pa kad je iz Bešpelja valja bolano, zota od jajca. Rifete, Ja, evo kad pogledate prije. ja. Kaže neko kosi, neko ajmu prileti, neko kupi sjeno prileti. Kako danas? Pa da ti kažem, znaš kako vrijeme se privrnulo, ni nikako ko što je bilo. Šta je to ušlo među narod, pa neće niko? Jedno je uništio narod što su ova odgajana, na primjer, mladina. Ono ne zna ni što je rad, ni što je nerad. Ono su odgojena kako je čuješ, to kaže, kao ćela. Ćela u medu. Onda nisu on to naučili raditi. Nije tereta osjetilo. Ma nije osjetilo, treba teret, treba snage, treba znoja, treba, pa da ti nešto imaš, pa da kaže, pa vala ona ima. Ali treba saznam steći. Ako nisi saznam steku, ne mereš imati. Je li vaša gospođa odavde iz sela? Moja je iz rata nastradala. Aha, a odakle odavde? Nije, ona je bila od Zota Išće iz Prozorske opštine. A sa Ščipa? Ja, Ščipa. Kako je bilo ići aškovat na Ščipe? Pa kako, znaš kako je? Pješke? Ja sam davno tu, nije bilo je kozija staza. Ja? Pa ja sam stazom došao, jeboti. Rifete moj, Bog ti dao zdravlje. I vama. Živi zdrav bio. I vama. Da ti znaš kud sam ja sve hodu. Samo davno sam ja juženjen davno, djeca smo, pa imam unučadi. Od čera. Evo mi je mali unuk, imam veći, imam... Čuj, kak se zoveš? Aris. Arise, šta ima? Ništa. Voliš u dedu? Volim. Čuvaš ti s dedom ovce? Čuvam. Čuj, svaka čast. Hoćemo na kavu kod jedi. Evo, doćemo drugi dan, mulajim što se kaže kod vas. Aj, kod dede, pa kad ste me tako, čuješ, snimili, ajte i kod dede na kavu. Doćemo jedan dan. Pa ćemo jednu kavu, pa snimi Jukiću i sve kad si rešio da me snimiš, snime svaki. Može i sa nevistama da vidimo kako neviste to sve gledaju. Eto, hajmo ti, mamče, eno dolu nogu. Evo, ovo je nevista, jel? Jes ti je, eno. A ovo je? Ovo mi je... Pa koliko imate unučadi? Evo nam je, imam ona Ana mu je na vratima. Ja? Imam 10 unučadi, imamo čera, imamo sinova, imamo... Čuj, pa vi ste baš ona prava tradicionalna. Pa prava je u mene starinska tradicija. U mene održaju se. Poženjeno, poudati imam svašta. Znači, sve i danas se zna ko je glava u kući. Jel' tako? Pa zna se. Nema ono, ne biste preuzeli, ele? Ma nema u mene, čuješ ti, moj hababoj prijatelj. U mene i danas se zna ko vlada. Jel? A slušaj, a nisam ja taki ni, čuješ. Ali opet svaki ima svoj novčanik, jel? Da sam ja kako ne bi one mene bole. A da sam ja kakav opasan, nego one mene, ovi čuješ oko mene, da sam ja popustio i labam. Hajmo mi malo kod mene na kavu. Doćemo. Hajmo dalje, muje. Živili? Svako. Je li ovo Rostovka? Rostovka. S kojeg Rostova? Sa? Rat Rostova, kod Pavlovci. A kod Pavlovici? Ideš ti svojima? Nisam našla, ima 4 mjeseca. A 4 mjeseca? Ja mislim 4 godine nisi. Samo si pogriješio što nismo kahu popili. Doću, Rifeta, jedan dan kod vas. Imam, ja sam ti ljeti u planini, a živi sam ovdje. Doću jedan dan, ja ćemo ti sami da mi pričaš kako je bilo kroz tvoj život. Eto. Ja ćemo pričati, tu je sad. Imam ja čitavu istoriju. To. Može, Rifeta, živili. Znaš šta ću reći, Mujo? Ja. Dosta razgovorno selo. Nema ono da viri iza Ćuškova. Ko je ono tamo došao? Nema reš ti, volim to. Ovdje voli svak malo, znaš, da izađe i onda nije toliko narod, znaš, zavidan. Da. Nije, znaš. Što je rijetkost danas? Pa čuješ, ono, to ovdje
još da je to prija bilo s njime, znaš, dok je to bilo još skladniji narod, znaš, i bolje bio i radio i sve. Sve su oni to sa sobom, oni, kako bi ti rekao sada, između se dojući. Ja kuću kad sam pravio svoju. Dok sam ja u Boljevac otišao s autom, dok sam ja piće donio, ploča se ručno izlila. Eno vidiš kolika je kuća. Ona je bila onda 9 i 6. Mujo, znaš li povijest ovog sela? Kad je nastalo, kako je? Jer vidim da je zanimljivo da je ko u nekoj kotlini između voda. Ovdje ti je bilo, neku večer sam na internetu našao, samo tri domaćina su bila. Bilo je ovako, bilo je najviše lipotaka. 3 kuće su bile lipotaka, bile su 2 kuće šijaka, a jedna je pidra. Sad nas nema ništa, samo ja. Postoje evo lipotak. Samo jo, vidimo sve otišlo. Eto, nisam oni... Sve su otišlo. Mobitel onaj, u kuću ono, znaš. Kako je bilo prije od starina. Vidim i malne neko sadio. Ovo ima malina, imam i ja isto, gore su moje malne. Niste ukinuli malne? Ma nisu, ima malno, ima 3-4 duluma. Ma nema toliko, ima jedno možda toliko tuda negdje. Ima on ovdje ovako. Maline, bilo je do sad ovdje malina dosta, znaš, samo je sad kako je ova cijena pala i ne moraš prodati i sve. Des malo i lovačkog cuku. Vidi, daju mu 1000 maraka na zamku. Zašto, bala? Za cuku lovačkog. Ovoga? Tvoj, ja mu je. Nije moj, to je moj brata Seje. Neće. 1000 maraka. Čuj. Hoće goni. Pa ovdje sad njegovoga, eto, Zajmovog babi. Eto, znaš Zajma. Njegovom su, čer mu se udala i dao mu jedan iz Zastinja, opremio ruho za lovačkog kera. Čuj. Ruho, eto, do sad, kada se uzimalo ruho, moglo se uzeti regal, vetrinu, onda kauče i ono što se sad dovlačilo, ono ruho. Jel tvoja donijela ruho? O još, to je. Šta je došla? Šta je donijela u ruho? Kozu! Eno, kako ona? A zna, bila ona kad je ruhom donijela. Šta si ti u ruho donijela? Kemo kokoša. Kokoša, jes! Kokoša, nemoj vjerne. Ja sam koke i ovcu. Eto, vidi. Jesi li ti znala tkat, čilime i? Nisam. Je znala goblem, jesi išta? Ništa. Heklat? Evo tu jesam. Punene čarape oples? I to i sad pletem. Pleteš? Znaš šlepe oples? Znam sve. Ima stoni to. Oni papa. Pogledaj sjeno, jesi fina kuća je. Vidim i džipa imaš, sve imaš. Imam džipa, imam malo auto. Mali. Ovdje je vama baš lijepo. Evo vidim i rasvjeta ima, sve ima. Rasvjeta, samo eto, ne znam hoće li nam sada kako je došao novi načelnik ovo asfaltirati gore. Znaš šta je? Kad je ovako, selo ima svoju čar. Jest ono i lijepi asfalt je, naravno sve, ali evo nije to dugo dole nešto da je, ali je ovo nešto, čini mi se, sačuvano od zaborava. Jeste, ono je sačuvano, samo znaš, u nas načelnik... Samo je to ipak daj asfalt. Samo u nas nije prokopao bi se, on bi se asfaltirao. Samo je bio nama rekao Ikan za ovu centralu, gore bićeš tada vidio sam centralu. I za ovu centralu. I to je bilo onda, on bio obećao i asfalt i ovaj potok, ovo je našu rijeku, da okolo stavimo pozide. I on nije to htio, nije ispoštovao. Seno voziš, jel? Ma vozim, vozim. Imaš džipa, imaš. Imam džipa, malo auto i imam traktor. Ti odavde nemaš kad ni otiš do grada, nemaš kad ni... To je vrljava. Čuj! To moraš... Pa šta ću, položim kravama... Vidio mlađeg penzionera. Nisam, kakav penzionir? Ma penzija ima već. Koliko? Kakva penzija? Ima on... Ma ima, ja sam naslijedio penziju. On je naslijedio očevu penziju. Očevu, u mene su ti umrli otac i majka u hepti dana. I onda je on bio žestoko bolestan, šećer imu i to sve. I to i tako da sam... On je uradio i bypass, verisan bypass.
Imam ti bypass ugrađen, onaj pimpek. Jebote, mogu ti. On je zato tako da sam naslijedio penziju. Pa eto, imaš i nje dosta, jele? Penzije? Ja. Ma ova minimalna. Pa ja nisi ko ovi šumari. Ma nisam ja imam moju duplu penziju. Mujo, kako je biti šumar i kako je biti drvosječar? Šumar je lako, Ja. a drvosječar, Boga mi zajebano. Ima li razlike penzije šumari, pardon, i... Ne znam sad kako je sada po novom, znaš, a bilo je razlike. Njima bolje, jele? Nije, bilo je bolja u vama. Kod vas? Bilo je bolja vama u radnika proizvodnje. Jer ste vi zarađivali i šumarima i svima? Svima smo mi zarađivali. Pa ja sam do sad sjeku po 600-700 kubika. Godišnje? Godišnje, za mjesec dana. Mujo. Pa kada se one godine kod vas crkva radila. Ja. Ja sam s onu stranu Vrbasa, Anamo, znaš kako se ono rekne Anamo? Ja, Luka tamo. Luka, Anamo iza Luke. Anamo sam sjekao plohu onu. Ti si onu u meni golu sječu napravio. Onda sam ja radio onu golu sječu. Tada, kada se crkva tačno radila. Ja. I onda smo mi, i sad smo mi učestvovali, onda je bilo učestvovanje. Svi smo mi učestvovali. I imali zvanice i mi smo onda išli na ručak, bio ručak doli. 600 kubika. 600 kubika, po 300 metara drva bi složi svaka ti u čast. sjeci. Kako ti srednji da naslijediš penziju? Ja? Ja. Od oca i majke. Pa bolestan bolan, imam ti šećer bolan. Ja. I tako da sam to naslijedio. Pa sam od 13. godine. Ja. Da nije imao ni 13 godina. Ma tuda ono, malo djetom bio jebo. I onda, znaš... Pa ništa njemu nije, čim je se u 18. ženio, ništa njemu nije. Otac umro i majka u 7 dana. Ja, rekče. Ja. Evo već nam je i noć, ali moramo još i ovce vidjeti. A eto vidi malo kad se više... Kuno gore. Eno, to mu je brat. Što ono radi on? Ne znam, nešto lupa. Lupaju nešto oko traktora, sigurno. Ne znam. Ajla, odi sad ti duš. Reci mi, Ajla, poslije ove 9-godišnje, šta ćeš upisat? Ma ne znam, još nisam. Šta te ovako vuče? Jezik? Ma ne vuče me baš nešto, ništa. Kako, znaš, govoriš li jedan jezik? Onako znam malo njemački. Njemački i engleski. Aha. Onako njemački bolje ide. Šta bi voljela biti kad porasteš? Ne. Nogometašica. Ma to mi je ono želja. Da vidiš Rade, kad ona ide vamo gore, lopta pred njom i sve čuška i za loptom ide. I samo je očutiš di lupa s loptom u vrata. Vernesa, jesi ti uskočila? Kako misliš? Jel bila kod tebe svadba, vidi kod njega bila 5 dana? To jest, ali nije 5 dana. Nije 5 dana. Piri, hajde! Ja. Bilo je drugi, Kema je se veselio. Jesi li ikad rekla Kemi? Dragi Kemo, gdje me dovedi? Nikad. Čuj. Nikad. Ne mogu vjerati. Oj, Boga. Da ti baš ono nije došlo nikad. Nikad. Te crkvice di dođe. Nisam nikad rekla, a vjeruj mi da ne bi nikad odavde otišla. Čuj. Nikad. A na Borovu ravan? Ne bi ni tamo mogla sad. Ja. Eto, tamo sam rođena, ali ne bi mešti nisam mogla. O, dragi Sejo, pa ti gazda. To je sve ovdana. To sad je o, Seno, dragi. Je li ovo sve tvoja zemlja? Jest. Jest, ovo sve. Ali jest, ovo ima tuda. Eno i nov traktor imaš, jel? Pa nov traktor. Gdje si ti ovce? Eno idu. A eno idu od ozgo. Mama ćemo proći pa da... Ajde, javi. Kako se boja javi ovce? Ne znam, nisam ja to nikad držao. Jel ono prsveće ovca moja? Ja. Ja to nisam nikad držao. Čuvaš ti ovce? Ma nisam ja to. Nemoj ti, kakve reci imam mučiti. Ono nije, ono, odvuče nju ili Amidža ili brat, odvuku je kada je trening, ide na trening, stalno. Sama ti trenira i reci, ona ima mučit, nemoj ti oko ovaca. Stalno ti je ona tamo. Pogledaj. Vidiš što idu. Eno, snima. Eno, vidiš ti. Snimi tamo nam, Čejkana. Jel tebi ikad bilo žao što nemaš ovaca? Imala sam ja ovce. Imala sam ja i ovce, i krave, i koze, sve sam ja imala. Nije gorema, znaš. I šta je najgori? Pa šta ja znam, nije, teže je malo ovce. Jel de? Aha.
Ajde da vidimo ovamo. Gdje si ti ovnovi, koliko ovnova imaš? A, gledaj, jesu, dobre. Ovog ti pita. Dobar dan, to jest dobro večer. Kako ste, gospodine, ime? Sead. Gdje si Sead je bio s njima? Će lubiti? Pa zar još mogu past? Ima žira. Žira ima? Pa zar smiju žira? A što se puši iz njih? Da vidimo. A jesu ti, brate, gojne. Ono, kako nas snimaju? A ja, da vidimo. Gledaj, ovo. Jesi lije, brate. Ovo, samo moraš naći kod Lipočka. Dva cigari, čekaj ba. Gledaj. Gledaj ga sad. Ovo, samo moraš naći kod Lipočka Seada, vidiš. Što nema ni rogova, nema ništa, što? Ovca je ovo, janje. A ovca? Janje, A jes debelo, bo. Vidi. Pa koliko si prosjek stare? Vlada ću u njega ući. Evo ovdje sve da... Četvore, jednaki. Seade, kako je čuvat? Zajebano, boga. Što? Hladno vrijeme. Što se ne obučeš? Gledaj me, Bog te ko... Njemu jebote, ne neš u njoj... I kad si otjerao je, jutros kad? Po jutros, evo, sad došao. Gdje je torbica? Ostavio kući tamo. Aha, gore. I kako ti prođe dan? Evo sad je malo i kraći dan. Pa još, kratak dan nema. Jesi ti oženjen? Još. Aha. A ja sam ti kazivao dvije sestre za dva brata, bliznice. Ja bliznice su za vas dvoje. Bađe i braća. A pa nisam skonto, dragi moja. Moram se posvađati sa Bađom. Bađe i braća. Evo, braćio se. Ne daj im gore, Arvin. Hoće a jesi dobro napaso, ej. Muzete li njih? Ma nije tu, samo ljeti. Aha, nije, samo ljeti. Ma ja. Koliko ima komada? Ima jedno 90. Planirate li proširiti malo više ili? Ma me čini ovo... Ima li hajera od njih? Eto, sad ih ne muzeš. Pa ima, dobro je sad cijena. Dobro je cijena, samo onaj... Neće omladina da radi. Što omladno? Eto, ti si još mlad. Ma još sam radio... Jesi ikad radio u firmi? Nikad. Nikad ništa? Nikad u životu. Ja sam malo ljetos, ali nisam. Nije to za tebe. Ti voliš ovako malo... I šta ovako pustiš ovce? Evo ja sam mogao jedan dan s tobom da vidim kako to izgleda. Ujutro ako hoćeš. Ujutru se krenemo i da vidimo kako to izgleda cijeli dan. Vi, brate, imaš internet gore? Imam ja to. Kad imaš internet može. Telefoni. Već je mrak, moramo nazad ići. Toliko iz veselog sela Crkvice, Pidre, od ovih veselih ljudi i doći ćemo još jednom u Pidre. Živi mi, zdravi bili. U zdravlju radimo. Doćemo još koji put. Bacite Kad se sup. poju janji, tovce, krave teliti. I idem čuvat sa njim ovdje. Najbolje. To jedan dan odaberi ti koji hoće. Može. A s tobom ću... Na proljeće kad bude fino, brat Lišaj i borovnicu i... Sve. I sve. Bacite sub, lajkajte, komentarište. Vidimo se u nekoj narednoj priči. Ćao vam svima. Hvala vam svima ljudi. Živjeli.